Watch Aner on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Aner Noni Ule Ubali.
Gana bi fe ke abanabe wo Manye de Manye mene Reeby TV ke ake ba Teshie ni ami ni bolo le ake ni bi ni ole no nu no to no o to no bote fucho ke o chobe ka ake ba bote mi ni ba best mi abuni o ba no nshi mene ake se Teshie anawe mina fa anawe ke wo ko wo ye wo ma wa tan aso kila yiku aso chawe aso ligbile mene shaka aso Osabu wo no shaka aso Osabu ye Nuumo muna aso ko Teshie le won na meji mene so ne kan jone aka to ame anawe bi o muna ka me shewu mo ba na sene gba ne wo ame mi gbla mo ame shekwe ame je ke no ne wo ne muna me so ame Osabu ne Nuumo mo de Manye Manye bla wo yi o na wo gbe ke o mi tu ya na wo shi am be kenkren manga to bolo ke viewers fin ni ko be kema ba mi ngbaji Nuumo Osabu the 4th niji Teshie anawe wulom ngbaji no yo Nuumo Osabu yes ba mene akana obi ne so ne won ne jaba won ne njale o ma wo e mi gba fi ko anu kwale mene ya fe sho ni mene sho ne wo Osabu ebituntu ni mene wo han Osabu eni yinuete shi wo yinone chakemo ebami isole wo no me ke ame ino ne chake mo ba mi lele ka ba je anawe bi aspo wi na lo jamaja no e fe short over dent shimo me bi ake na me je anawe bi ni me jam je ni te fite na baba de Teshie ni ami me twa na kema jebo na anawe waje pram ni Obatobie tafla chakafra Osabu ni bene wajale ne lo hale ni eni ne Osabu ji tayalo la ke twa tayegan manfen wo Osabu ni waja Osabu sisi je pram anawe ni yo manche wosia mi awo manche ye pram wosia awo Manye wosia awo senche wosia na awo lumwe yo kemboko je anawe ode bi ncheni no kende anawe Teshie anawe kende propola we shia ma to anawe shano je me je wo ba na mi wo de ana ma ke gbo nakai shia Nuumo loko no obere sake anawe bi ye ne gbe Teshie gbugula mai keba she be ni na aso wona cheke mo komeye bi keda yo mo ta mi so mi gbe na ni so no Osabu mi ni so to yo bi kema ba mi wo somo ne eji somo ko nida ni ligble ayeku amife ameye odase amife amele ase gbiye pe mo fo ke gbi waja okumi hogba wo okumi ni wo Osabu no be no kama no mo shito gba be woje na ja fe mo egbino wo gbino jibo ni akeja wo be na aso gbugula duwe ba me jiba wo du je egbino ni gbene ji Osabu la wo egbino alo na ka pepe yo wo no mo egba me se wo no mo aga Osabu teta te balete alele la lo je lele ni me tapote na Osabu tira akuna ta ni ani teta ko le balu kema ba mi wo gbege bibi jiwo ke na fosan wo wanye wo permit pi noni wo banu lo yemo nu wo cheme ke wo ni me gbawo ji Osabu ake twata yegan
Ndi gadangbe fe. Gadangbe fe. Osabu aketata. Ye gadangbe. Daga bekeja te history bi gataji fe na hu na ikunime Osabu gbe ni awura taye ni ayikunime. Nuumo ni keko ye na abubu ne o keke bro no oja Osabu ene. Nkran gbene ninja Osabu ene. Ni keko te agbe na e fe short ko. Ale keko short ne e channel la lo ni gbere pe fe o kekele wo wa de fe short ye. E channel wasole moji wase ya fi ya le fineke wasole mo ko fa pa mojino wo hime ya me ya unto wa ni amedomo wose no fe no ni wo fi ohun amega wo fi o yo wo ba chanu bani wo jinsi na kan pe o ba ya le yo ba wonu ba ilado no fa ne ando Sabu stabilize mo no le ke he wo stabilize to no ko plan pi no mo ko mi o ya bi ene hani ekome eya ehami ba no ba ke o gele Sabu stabilize ekome ni ole ato odo blemanu okume sasaku ato odo blemanu ato mtacho pe ato mtacho bu ato mi blemanu ato mtade macro ko ti menti imasi to ma ko o get ababun imasi to ma jima mi ji blemanu yo ba wo modelo pi age wo Sabu na so Sabu enga tutu na yo mo bode Manye fane Manye abrabo to yo tin wo jo gba afo wo bi na wo Sabu sane bibio ko alo sabla komeko Osabu sambla kombe ni jopo di ekele osami sambla mpa oba kunso abu akokokoko oba kunsuru oba kunsuru naka oba ku ansuro abua naka yo va hawa gbeke omlincho ofane mi acho mi na la Osabu na la biede abe nje pampran la Osabu na la biede abe ni lala ko nke emile koko mi yin ko ne dade mlago koko mi yin ko ne dade mlago koko mi yin ko dade mlago koko mi yin ko o koko mi yin ko o enwele koko mi yin ko dade mlago yo mo yo la do ene ya na wo wa ya ene ya wo wa ya o ene ya na wo wa ya o ka ene ya wo wa ya ka ene ya o ene ya o ka ene ya wo wa ya mo ka ene ya o ene ya wo ene ya o ene ya wo wa ya mo ka ene ya wo wa ya ko saka kuyo o senyumuwe o ko saka kuyo no senyumuwe ko saka kuyo o senyumuwe ko saka kuyo ko saka kuyo ko saka kuyo o senyumuwe akesa adema sadio juaminyo sadema sadio ne juaminyo sadema sadio juaminyo sadema sadio sadema sadio sadema sadio juami emi agbonya ningo ni pembo nyumu agbonya ningo ni pembo nyumu ka agbonya ningo ni pembo nyumu agbonya ningo agbonya ningo agbonya ningo ni pembo nyumu ako omanya makwane ha kemi o ko omanya makwane ha kemi o o manya mako o manya mako o manya mako o manya mako mo wa yo la do ni echo Sabu egboje lehu ye gadangbe mi mo ye se ba mi ke ko se awo tese ye o se baye mi me je se na mo ke ye me gadangbe bi alo she na mi bi ke maya mi yen ba na wo ye sese mi yen eji
ba ko ni ko joe e bi jo mo hwere mo nkunu yeri no fe no ni gba ona no ni hawobo ke obajunu e Kple amusu ke mo mo fojin ni ba o ma se fe ehwiame ye ohe no ba wo we do we la do no we na gbe ye mo ke Kple ana obi ni yo manse ke ma le npo na me ka damo shia mi ye ha be we mo ko so ba jo ga dangbe fe yo ke ma ba mi sko me ko fe ma ke nyame ni yo manse fe ni je anawe Teshie anawe wurom ni ji Nuumo Osabu the 4th yo ke ma pa fai nyete me ni nye ka manse ni nye si anye ba nyewa ni sia eya no ya bia ne bugban wo fe kome ni anawe hu emmo anawe bi ami yo wo ke kome fe mo jimoli watawo ye men yo man se wala gen bonne shisupun wa wa pa yen fai le men ni unye jana wi enya ba wa wo ya ke je wa ko meto wono muni kenya ya mi ye ni nofia no ba ye mu yo nyemme ken we kume ni o ma se fin Nuumo Osabu ke kanya fangbe kra nye kwa anyese shinya jaheko chano manya blao hiao yo ba Nuumo Osabu eyiwe ran wo rese be o ma be ni we at the lab ni wana no ni ya no the lab ni mo la do kejo chewo ko we o ma ba o ko shi mi ale kejo ko se Teshie ni Nuumo ye wọ́n mọ̀ ìwé tẹ̀sẹ̀ mi lọ́nà ìwé bí ẹ̀nẹ́ ní pé ájú àyíkájọ ẹ̀dà àpapọ̀ òtún ọ̀hún lótúmọ̀ ìlàfẹ́ ìlàkọ́jọ òbádé ìbẹ̀rẹ̀ tó àdé gbọ́dọ̀ àkà sí òtílẹ̀ ìdàgbé náà bá ẹ̀bí ẹ̀nẹ́ kọ́ bọ̀ kẹ́lẹ́kọ̀ fún àkàjọ àbú ẹ̀ ó náà gbá ìfẹ́ẹ̀sẹ̀ fún kẹ́lẹ́ àpò ìwọ́n bí kíláàpù lòdù ẹ̀bùgbé rẹ̀ jẹ́ ìlà ẹsẹ̀ fún ọ̀bàdàn ojú tẹ̀sẹ̀ ní àwòrán bí ẹ̀nẹ́ wọ́n àjọláàbí wọ́n kọ́ ní àrẹ̀ jàláàbí kẹ́ ọba jẹ mọ̀já náà wọ́n náà wọ́n mọ̀já tẹ̀mẹ́kẹ́ mọ̀já nyẹ̀mẹ́kọ̀ mẹ́nẹ́ mbàdé àbáwò wọ́n náà sàmúṣọ́ mọ́ àmúwò sọlẹ̀ wọ́n náà wọ́n la jásẹ̀mẹ̀ bí ẹ̀nẹ́ ní àfẹ́ta wọ anẹ́rẹ̀mọ̀dẹ́yẹ kẹ́mẹ́ yẹ pàwọ́ kò mẹ́ ní àmúwò wọ́n ẹ̀já mọ́ àmúwò sọlẹ̀ nígbà àdé jẹ. Sabani atona kenye mene ana obi amenja ame Osabu ni kaje baje mami ebe ele butu ne nche do mo na wa negbe ana manye ni oke ma sele gba fe o manye obode manye o manya bra wa fe to ten wo to gba afa no chogbe kan gbe bi fe acho mi na manye Sadoniki Anertso the first ana we woku miji ameyomo amemanye yes yo manye mwana akemwe oni samusho mo efe flower de ntem no kemo ye mene nuchomo he mi seni no ni small no ni ma fe mahale ke oyesan no ke bule hale le hu ebubo le hu jobo no ekwen no ehani afi eba ni na mi ke mbi fe mi kala wo bi ye fe ke wona bi me fe no sa no hale ni ne ye
A birthday. Go get a bro from me. Okay, birthday. Yes. You are wonder. Teshie. Okay, any she da fi ka hwe eni o yo ni gbọ́dọ̀ wala ka si ba je so de ba o ba ko ise mi no ko ye no he ame yiro don ame no be e ja ke je ame nku e ele no ni ma fe ame chon me nyimi sumo ame chon me akashi they really love me very well ni engon na ho akashi ame fe ame abie ko wo ye ni agbawe ye la oye la jasenye ni anawe lahuba lahu eba building me eba shi eba make sure akashi everything is going on well ni Osabu mo fian mo gadangbe mo fian mo lo Osabu esen miji Osabu no ke afie she ma ye e fomo yes kanale birthday kanale no min ha Osabu ni eni no mo fian mo ni ba min daleshi mo fian mo ni nkwa mi hu min daleshi no ni manye ma ke mo fian mo ji ke o tasen no ke bule a house no matter what ke bule a house ko ke bule house e ba wo enu e ba wo no do ba ya son e ke mo ba chojele mi fe ni mo fian mo ba na ke shi o sen e dafi no fian no twa no manya ba Manye ona go fa ba sage job na gara go bi fe nene mare bro fún mi ko ni me ni yo man say fe am hu amenu amenu isoduba I would like to wish everybody afi all the Gadang base in Ghana and then diaspora. I wish everybody afi o find them ofi amoni nye ba hia this year ofi am we try ni next year e ba hia ana oku me fe mi fo ni nemi chenye fia yes ofi Gadang be amenya jibi Gadang Ghana we nye ofi am next year by this time wo fe wo ba pe ni wo ba fele fon ni mi bajo mo wulu ha mo fia mo ne ekwami mi da mo fia mo shi mi twajo mo fia mo ne ke wan yi shoju ba yo be wa ne ba je mo de ne wo se be he wo la ja se le wonu lo we na we mo se ni iyake ameni ni ndomo na kan hegbe nu ni wo ke kase ni fi o Kple maku ka ya gbu no ku mo fia mo segbe eja ka le no na ka wo to fun ami na ka gbu wo shi keje be ni wo ba pe ni wo bu eneke polio ba tutu ke measles yellow fever first ko te school ya mi oba no agbake gbege bi mepe yen cho mepe wa mo shi na bo won ke gbu ni wo kase ni ye ne ko te school ami ona na kan ni bi don no wo ewawo no wo ma wo tete gan dangbe bi fe anga akele ke hegbe ni wo na ni chon woni won wo kan chon ami aka mo fi am agbu e ka bale kokoko aka ka bu iko ba bo hia no ba ka ogbu obi gbeke bi eyan wo titiri ni ne eyan wo wa won na ka ngme ne nya wo ne ka sane ne no e bi eja aka shi aka sane wo hie ka adele fe ko ni mo fi am anu chichi aka ka ba na agbu obi ku aba hie da na ba agbu no wo ka hie mo gbe ni aba school mi jo shi ajo mo fi am mo ne ka gbu na mi ko ni gbeke bi aji ehela ya me sate mi npa nye five polio yellow fever measles first chicken pox oba na keke gbo mo yen fe gbo lo mi le fete ni tun akeshi ni ji o segen no wo ehian wo mi npa nye five follow fe amomo ame bi ame na me ka maya eja ke no ni wa kase ni wo te kuma se no 3 wo kase agbene COVID-19 ne ba ne ga papa na no hu je ye ko no wo gbu kokula mi npa nye five ina na ke egbe ne ndomo no mo fi amo no gbuku agbusiete ko gbushikomi emi amoyin no agbusi enyo no gbusiete e ko he jobo keji ogbuku o kan gbo wo ku fe na eja keke wo ku no ko po egbu ni bo ogbuku kele na le ke so here e ba mobo na kan no ojo obi na kan no ojo nyemi ko mi gbanye fai ga dangbe bi fe tete fe akena akwe number wo gane wo no ma kashi kunkula no wo mi do mo hegbe ne no ni ma wo nyenga akemu fia mo no gbuku COVID jo obi egbuko polio jo obi egbuko measles jo no fia no kura na akeba aka agbuo onupa egbuo president gbuo dani wo gbuo ni tun aka egbe moko no mo fia mo ka awore ke egbe ne mi ko le agbuo ko ni radon
abarabi domo na wake ngone kusu ebaragbe anawe kewon chela asmo so ani bare we aba so gbon ko na gbe no o wa bo mo ko ni e fe no yo pe ake e bi ti le no o ga twa no ma jabla wo fe ngbe di jama che odo te. Watch Aner on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Aner, Noni Ule Ubali.